Meta riboti ino ya fitha uria uheanaga mwerekera wa uria mbeca cia muingi ikuhuthika na agatuhariria riboti ino. MCA bunge-inĩ ciothe cia kaunti 47 magitiri ha utungata wao kuri muingi maraheaheaga kuibaibia mihuko yao iguru wa mushara uria marihagwo kuma mihuko ya rihi ya igoti. Kaunti 43 ni iraunire watho uria ukoragwo ukanitie bunge cia kaunti kuhuthira makiria ma gicunji kia 30 hari igana kia bajeti kuriha mishara. No kaunti inya irathingatire watho uyu iria ni hamwe na Mandera, Tana River, Isiolo na Kwale. Margaret Nyakango uria ni muthurimi wa budget na mahuthiro ma mbeca cia muingi ekirire kirore bunge cia kaunti kuheo bilioni 4 na milioni 400 kuriha njoherera cia MCAs thutha wa guikara mishemanio ya kamite ngurani bunge-inĩ ciao. Gatagati ka mbeca ici bilioni 2 nicio irahuthikire riri kaunti imwe ta Machakos irainikireirie budget ya njoherera na gutaha mbeca ingi kuri kigina kia uthii wa na mbere niguo kuriha njoherera. Kaunti ya Machakos yabangirwo kuhuthira milioni 56 no indi irariha njoherera cia milioni 62 na uguo OMC arainukagia ngiri 85 iguru ria mushara wake. Kuringana na commission ya kuroboi ya mishara ya aruti wira a muingi SRC, o mumemba wa kamite ya bunge ya kaunti agirirwo kuinukia mushie ngiri 48 o mweri nake muikariri giti akainukia ngiri 80 o mweri. Kaunti 42 itinarumirira watho uyu. Riri kaunti-ini nyingi MC arainukagia njoherera ya gatagati ka ngiri 55 na ngiri 160 iguru ria mushara wa o mweri. Kaunti iria ciunete kiwango kiria gitikiritio na kuonania uitagi wa gikiro kia iguru kia mbeca cia muingi itongoretio ni Migori, Homa Bay, Kisii, Kakamega kuria OMC arainukagia makiria ma njoherera ya shiringi 120. Kaunti ingi ni Makueni, Kwale na Nyamira. Kaunti ya Kiambu irahuthirire milioni 53 kuriha njoherera, OMC akinukia ngiri 48 o mweri. Thirikari ya Mwangi wa Iria irahuthirire milioni 56, OMC wa Murang'a akinukia ngiri 83 iguru ria mushara wa o mweri. Thirikari ya Anne Waiguru irahuthirire milioni 33, OMC wa Kirinyaga akinukia njoherera ya ngiri 82. Riri thirikari ya Mutahi Kahiga irahuthirire milioni 31, OMC agikumbata ngiri 58 o mweri. Nyandarua thirikari ya Francis Kimemia irahuthirire milioni 29. Riri kaunti ya Kajiado niyo irahuthirire kigina kiria kinini muno, OMC akinukia njoherera ya ngiri 16 o mweri. Riu kifarwa kinene kiri na magavana a itena riri gutigirira mbeca cia muingi ni ciahuthika na njira ya ubashiriri hatari mwiyendo na wanangi. Ngiribotera Inooro TV kuma kaunti ya Nairobi, rĩtwa rĩakwa ni Mwangi wa Maina. Na twambe tuhuruke oro hanini ndugathie kuraihu ni tugucokereria. As you kick the ball and skip the ropes this holiday, spare some time to keep yourself ahead in classwork. Revise, revise, and revise. Viusasa Elimu gives you comprehensive revision videos for all subjects, compiled by the best tutors from around Kenya. Viusasa Elimu. We make revision easy and fun. Log on to Viusasa today. Muthuri uyu Ngamini abe amenye wira wa muthuri Mugikuyu ni uriku. Cucumber ni ukumiruta mbegu. Cucumber ugithondeka nayo salad na mbegu ni irutaga mai muno. Oh, lovers sing, I thought it'd be me who helped him get home. Downy perfume is an all-day fragrance for my clothes. Other women touch up often, but Downy perfume stays on my clothes longer than expensive perfume, so I can stay fresh for all the moments that matter. Try it for 20 shillings.
Did you know that omega-3 and vitamin D have benefits for our bodies? Try 7C's cod liver oil. The liquid fill capsule contains omega-3 to support heart, brain, and vision, and vitamin A and D to support strong bones, the immune system, and help maintain healthy skin and hair. Try 7C's today. Also available in your nearest pharmacy, 7C's multivitamin syrup. Goko ni kwa Maonalands Limited na rĩu ndĩrakũrehera Matu Destiny Gardens. Goko igire ha Kanyonyo guke wigire mũgũnda-inĩ mũgũnda ũyũ tu kuma ha Super Highway ũraingĩra kilomita 2. Broti iria twakwenderia 250,000 urehe deposit ya girigana rimwe, balance urehe na mieri 6. Oho twina mugunda kuria mwena wa Nyahururu Kinamba 50 by 100 twakwenderia na thogora wa shiringi girigana ria 80 cash kana girimagana meri na installment na no urute deposit ya shiringi 50 issue ingi urehe kahora kahora. Torere thimo 0701 82 82 82. Migunda ndithiraga nigoro igiaga. Geisha ni thafuni wa family wa gwithamba na wena Rose na Oki. Toindo turutetwo ihua-ini ria Rose tuteithagiriria ngothi kwiyumba weru nigetha ikorwo iri njororo. Geisha long lasting family soap. Mwigithia wa Golden Dreams Land and Properties Limited mwaka uyu wa 2022 ndugetikire winikirire utetanitio na handu haku na nikio turakuhe mweke thini wa project itu njeru niyo Matu Shani Gardens. Ne project iria ni ndagika 15 tu kuma tauni nene ya Matu. Broti ici ciena mai na thitima kuri muguri wa installment turakwenderia na thogora wa 230 no kuri muguri wa cash tugakuhe discount ya 20. Tukoragwo Ruiru Town, Bidii House, gorofa ya 3. Tuhurire thimu 0718 004455. Golden Dreams Land and Properties Limited. Your home, your comfort. New and improved Omo with a new look and unbeatable stain removal. Omo, unbeatable stain removal. Unataka kuwa fresh na confident siku nzima? Ongeza Downy Concentrate mwisho ukirinse nguo. Teknolojia yake speciali itazuia harufu mbaya kushika nguo zako huku ikitoa harufu freshi siku nzima. Hata nikisweat siku nzima niko freshi, niko Downy. Ijaribu sasa kwa 20 bob tu. Hii ni urahitũkirwo nĩ kũgũra Muthara Gardens Phase 1 West Hill Shelters Limited. Rĩu nĩ makũreheire Hillside Gardens Phase 2 na thogora wa thĩ biũ wa ciringi 499 cash. Kwĩna maĩ, thitima, mathukuru na ngari cia ũkui wa mũingĩ. Nĩtũhete customers aitũ mweke wa kũrĩha broti ici gwa kahinda ka mĩeri 6. Ningĩ nĩtũtwaraga customers aitũ kuona broti mũthenya hatarĩ marĩhi. No tũcerere wabici-inĩ citũ Ruiru Town, Yetwamba Plaza, 3rd floor, number L20. Kana utwaridie kugerera 0727 200 100. West Hill Shelters Limited. Invest today for your better tomorrow. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com.
tukithi na mbere na mohoro maitu ni ati gavana wa Marsabit Mohamud Ali augete family imwe ni ciambiriirie guthama kuma county-ini iyo ni undu wa mororo ma ng'aragu iria thiite na mbere na kuhatiriria county 23 guku bururi-ini. Na kwa county-ini ya Garissa ng'aragu iria gomeire andu na mahiu itumite gukorwo na unyihu wa iria, undu uria utumite mutungi wa lita 20 wa iria wendio ciringi 1,000 na riria iria riri ingi wendagio ciringi 200. Kate Muthoni eno horo makiria. Uthuthuria wa ruhonge rwa Red Cross wonanitie ati Akenya matanyiheire milioni 3 nio magomeirwo ni ng'aragu iria thiete na mbere kuhutia kaunti 23 kuria kaunti-ini ya Marsabit thina uyu uhutitie wadi 20 amu gutikoretwo na mbura kwa ihinda ria imera 4 riu. Tuko katika hali hatari. Mvua imekosekana kwa muhula 4 mfululizo sasa. Kama county vile mnajua tunategemea rasilimali ile tunapewa kutoka serikali kuu. Kuringana na gavana wa Marsabit, he bata wa thirikari gucaria kionia gia thina uyu amuru family nyingi ni ciambiriirie guthama tondu uteithio wa irio uria thirikari ya kaunti ikoretwo ikiheana ona nduraigana. Upande yetu mwezi wa June tuliweza kupatiana chakula kila ward 20 katika county yetu. Mwezi wa Februari vile vile na hata miezi ile iliyotangulia baada ya kila miezi 3 tulikuwa tunapeana. Na kuo kaunti-ini ya Garissa andu matanyiheire 378 nio magomeirwo ni thina uyu wa ng'aragu uria riucungiriirie muigana wa iria unyihe kaunti-ini iyo tondu namba nene ya mahiu ni ikuite guku namo maria matigarite magitigwo matari na hinya ni undu wa wagi wa irio na mai. Hakuna mazua sai, kidogo tu anakuja. Zamani tuko na mazua nyingi sana sai, lakini baada hadi hakuna mazua. Kidogo tu mtungi moja nauza shilingi 1,000. Zamani ni 400, 500, 200, 300. Sasa hakuna mazua. Tunachukua saa hii na hiyo karibu 1,500. Ni undu wa thina uyu wa wagi wa iria riu onjoria biacara-ini ino ni mambiriirie gucaria biacara ingi ta wendia wa nyanya na mboga, indi kuringana nao ti biacara iri na uguni amu ona mboga ici itironekana na riria cionekana marenderio thogora wa iguru na itikurite wega. Chukua kama avocado unapata zingine bado sababu ya kiangazi yenye iko sasa, si unaona? So zingine wanakata kama sinambakisha fenye unatuma pesa Nairobi unawekewa, alafu ikikuja zingine zinaiba, zingine zinaharibika. So saa ile unauza unainuka, saa zingine unauza unateremka. Mboga tunaingia mboga saa hii ana biashara kila kitu anaenda juu kabisa. Tunangojea tu sasa wakati mvua ananyesha. Ni undu wa thina uyu wa ng'aragu atongoria a kaunti 10 iria itoretio na njira nene makoretwo makiuria thirikari yanirire ng'aragu ino ta ugwati wa bururi wothe, gukirikana ati ino niyo ng'aragu iria igomeire bururi na njira njuru kwa ihinda ria miaka 40 mihituku. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Kate Muthoni. President William Ruto augete a Kenya milioni 3.1 kuma kaunti iria ikoragwo ithuiro ria rugongo wa bururi ni marabatara uteithio wa naihenya riri ng'aragu ithiite na mbere na gwakiriria. Ruto augete thirikari yake iri na mubango ya kuiga kigina keheri-ini niguo kumakinyiria uteithio. Oho President augete gutire mu Kenya ugutigwo na thutha thirikari-ini yake, akiuga arenda mwena wa mung'ethaniro kuoya itemi riao ria kunyabara murutire wa wira wa thirikari. President Ruto aritie na nyumba ya mohoro ya Al Jazeera bururi-ini wa Amerika. In fact, we have had to reorganize our budget so that we can deploy resources for food relief in those areas. They have not harvested the last 4 years. They've had failed rains for the last 4 seasons. 70% of their livestock they have lost. And therefore it is a real serious situation. That is why Kenya is championing, is providing leadership
on matters to do with climate change because we are living it every day. We can see it on our faces every day. The effects of climate change. My competitors will be doing an equally important responsibility for the people of Kenya by providing oversight over the government that I will set up. So they too will be participating in the governance of our country. And the government of Kenya is the government of Kenya for all people. Whichever way they voted, whoever they voted for, they have a government that will serve them equally. Andũ mũgwanja marathiĩ na mbere na kũrigitĩrwo thibitarĩ-inĩ ya Nyambene kaunti-inĩ ya Meru thutha wao kũrĩa nyama ya ngamĩra nguo. Andũ 119 maratwarĩtwo thibitarĩ meheirwo nĩ mwĩrĩ na mararĩ na dalili cia kũharwo na gũturwo nĩ nda. Gathoni wa Njehia ena riboti makĩria. Thibitarĩ ya Nyambene kaunti ya Meru yamũkĩrĩte arwaru 119 hamwe amwe marĩ hatĩka-inĩ thutha wao kũrĩa nyama ya ngamĩra nguo. No rĩu mũgwanja ao nĩo matigĩtwo thibitarĩ, ciana 6 na mũtumia ũmwe. Aikari aya maracemanirie na ngamĩra 2 mũtitũ, ĩmwe yayo yakuĩte thikũ 3 hĩtũku, na ng'aragu ĩrĩa mararĩ nayo ndĩngĩramaheire mweke wa gwĩciria kerĩ. Kwetu ni ngamia ilikufa, sasa tukaenda kukata nyama, tukakuja nayo nyumbani, tukapikia watoto wetu wakakula, sasa wakaanza kuonjeka. Tukionjeka sasa tukakuja kuokotwa huko nyumbani, tukaleta hospitali. Na kukula hiyo nyama sio kupenda kwetu sababu ya njaa. Tunakuliwa hata watoto hata wasasi tunakuliwa ni njaa, tunakula ngamia kwa njaa. Sio kupenda wetu. Tusaidiwe ni serikali yetu. Tulianza kuona watu wakianguka wale walikula hiyo nyama kwanza. Ndio walianza kuanguka. Tukaona hata sisi watoto wetu wamekula hata tukimbie. Ndio wakaleta wote. Wengine hata hawezi amuka, wanalazwa hapa Ndenero. Kuna wengine hata wako kwa ondi. Hiyo area yetu iko na njaa sana. Hata kwa wakati wa kukula hiyo ngamia, si ati walikulia, nyingine ni njaa. Maana wako hakujawahi nyesha. Even among those who are admitted with the food poisoning, there are those who are malnourished, there are 3 of them, and were seen by a nutritionist yesterday and started on management among them still. Ishera rito ishera-inĩ rĩa Malaene igembe ya gatagatĩ kũrĩa arwaru aya maikaraga rĩtũcoreire mbica ya kĩrĩa aikari maugĩte kĩracũngĩrĩirie marĩa nyama ĩyo ona makĩmenyaga ũgwati ũrĩa ũramang'etheire. Baadhi wale wanasaidia watu ni wale wanakuja kupeana kazi ya mashamba. Watu wengi huku ni wa casual laborers, wanafanya kazi ya vibarua na ikikosekana wengi hawezi wakapata chakula wakati kuko na njua kama hii. Amwe arĩa matanaikora hatĩka-inĩ ĩno mahonokete ciarĩra na nĩo matigĩtwo makĩheana rũgano kuma gĩcagi gĩkĩ kĩa Malaene. Tulienda tukakuta imeisha. Hatukufikia. Tulienda tukakuta wengine wamekata na imeisha. So hatukupata. Tungekula kabisa. Ukae siku 3 bila kukula chakula alafu upate kitu cha kuweka kwa mdomo, unaona kama hutakula. Hata kama inanuka unakula tu. Kwa ihinda rĩa mĩaka 3 aikari matire magetha ona kĩ, na ona rĩu gũtiurĩte, koguo matire na mweheko wa kuona irio ica ikuhĩ. Wakati kuna mvua chakula inakuwa mingi, hata waweze wakaitisha msaada wakati kukua na mvua. Lakini wakasababu ya njua ndio iko namna hiyo. Kukua na njua ukuja huku wakati kumenyesha, ile mahindi utapata hapa utaamini ni ile uko saa hii wakati huku kuna njua. Madagĩtarĩ nĩ morĩte aikari memenyerera kĩrĩa mararĩa, tondũ ona gũtuĩka kũrĩ na ng'aragu matũũra-inĩ mamwe, kũrĩa nyama ta ĩno ya mararĩire kwahota gũcũngĩrĩria hathara ya ikuũ. Si vizuri kuhatarisha maisha yao. Ni vizuri nyama zote ambazo wananchi wanakula ziwe zimeangaliwa. Tuko na madaktari wetu wale wa borafia, public health officers ambao wako kule na wanaweza kuwasaidia kwa mambo kama yale. Kwa sababu mwaka uliopita 2021 kuna wengine walikuwa wamekula nyama na mtoto mmoja aliaga dunia. Ona gũtuĩka aingĩ arĩa maratwarĩtwo thibitarĩ nĩ marekereirio mainũkĩte na kĩeha tondũ mĩciĩ-inĩ yao megũkora makũrĩirwo maitho nĩ ng'aragu matoĩ kũrĩa mekũrora gwetha ũteithio. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gathoni wa Njehia.
Muthenya umwe thutha wa ruhonge rwa kurora na kuhitukia wagiriru wa indo bururi-ini KEBS kuga mithemba 10 ya maguta ma kuruga yeherio matuka-ini ni kwaga gukinyaniria ikero cia kuhuthika. Riu kambuni ya Pwani Oil ni teteire na kuga maguta mao makoretwo magithondekwo uria kwagiriire. Pwani Oil yugite ni mekithitie maguta mao ithimi na makoneka ni mega ta uria Karo Kinyugo aratariria. Kambuni ya Pwani Oil iria thondekaga maguta ma kuruga ma fresh fry with garlic, fry mate na salit, mithemba ena ya maguta hari 10 iria ikirirwo mukana ni ruhonge rwa KEBS na gitumi gia kwaga gukinyaniria ikiro cia thondeki, riu ni iteteire na kuga maguta mao ni makinyanirie ikiro. Pwani Oil yugite ikoretwo thogori-ini ya maguta kwa ihinda ria miaka 38 na ndiri yakorwo mwena-ini muru wa kwagarara mitaratara ya thondeki wa indo. Ginyagia riu kambuni ino yugite ati ni ikithitie maguta mao ithimi na makoneka ni mega ma kuhuthika ni muingi. Kuhitukira irua riri, ruhonge ruru rwa kurora na kuhitukia wagiriru wa indo bururi-ini ruraheanite mukana wa mithemba 10 ya maguta kweherio matuka-ini o ginya marumirira makinya maria magiriire mothondeki na mekwo ithimi ringi matanacokio matuka-ini. Maguta maya kuringana na KEBS ni Bahari Fry, fresh fry with garlic, fry mate, golden pure olive, Postman, Rina, Salit, Tilly na Top Fry. Girifotera Inoro TV, getwa Karo Kinyugo Mwaura. Na gathi na mbere ni gukena ni kuona ati mwe mitambo-ini mundu witokete Ishmael ajira kuma Kiharo Murang'a ni marerorera Sami wa Karura akanjira watching from Karura Kamuri.